a matter I say a lot of the Kumawood movies doesn't make sense here. It is true. Bebre movies ni bebre nyansa ba kokra ni okobo brand bidin GTP. Hey GTP enye small brand o. Debi ye mamenum ye nananom ahemfo. Ye brand kese. It is a matter pona na wa asem a anka memfa GTP me susuye ma adwene kire me say GTP for kura na e push court case because a brand we yes I be affect one through baby movie set so e twedie nko a woni me guess o di omo movies Kumawood set so aye meche Ghana Info TV so ne abusan mayadofo nyina akwaba emfambra ye channel ye esom Avraham Ben Moshe abaye video bi about yankasanya de nyina kwadwo inkansan Lorraine na Martha Ankoma ambassador for GTP nanse ye beka ye ho ayinim entokwa ema ne homre so efa kwadwo inkansan Lorraine ene Martha Ankoma ho ama ididimu ama Martha mpo esi kwadwo inkansan Lorraine asem no akwa kodru court na Avraham ne nsem no na ochiom sem ono die wosusu ena na adwen so ehwe ne say eye GTP for ena epushi eye court case na omode Lorraine akogina court eja ye pese ebisebisa na ensem about ensem ne kasa twetwe bi a okasa edefa eye Martha Ankoma ho na osanso ehwemu sem se empo nsusu ampa say no krese Martha Ankoma ekokan say eye Kumawood Movies no se sabi nyansa bia enima odika sansa wono ankasa wo girls bebre no ma date a omura eye Kumawood Movies ni mu a eye directors for bebre ene boys ni bi ene nada ompese obebubodin enti sensuso ampa na say ampa say Martha Ankoma akoka say Kumawood Movies no sabi senyansa enima waka ebusia ensam ne dosom ena obehwie ni nyina edigu honum ema yenko na yenko tie bimbra me tell actors o medi me guess ya o yembecho me ka me tell in the name of movie me bua type obi kura mo yedi ni ge wonka wo de me bua ombe di ye guess o ge kwa set ya yendi no a yendi wo ge a onya role impie na wo movie a wo ge kura twam we kire wo ye ma wo ge kura twam we kire wo di a yedi na so wo twam we kire wo no te ye jimi ene gu Kumawood it is a matter kan ya waka but wanka telling you the painful truth. Enye Kumawood fo nko a akra fo na ka brofo no so ka ho atwadie nko a asema makada da nya na meka me makada dada tia nyansa unko India policies me paucho three novelas no egu industry no e ka ho bi na egu no three novelas yes TV stations now omu show three ni ama no e ka ho bi na egu no sebi unko India ana unko China ana unko America ana unko your friend is saying Korea ana say Thailand na unko hu say omu yi Ghanaian film e wo omu TV stations ye ka ye krom kasa but e ha say TV stations say wo krom he nyina me yi bin free obiara eyi novelas o me kan say bebre na eyi novelas inti anopa obe sorry eyi novela ewia anajo Martha on shada nye good in twi enti mistake wo ye no eye twi novelas e was san ko kan say eye foreign novelas ye di twi kasa ahye omoano no no na eye mistake akra but utie ni ye no na wo kan eye foreign novelas yakofa de aba ye di twi kasa ahye broni anoma ni katwi ene wo friend twi novelas no enye Kumawood movie no kaseti ai. Be a critical thinker and listen with your head. Don't listen to people with hatred in your heart. I say we understand. Yes, excellent. And now what can policy me paucho
Tree novelas no. A good industry no. E can who be na egu no. Tree novelas. Yes, TV stations now omu show tree niama no. E can who be na egu no. Sebi unko India, ana unko China, ana unko America, ana unko your friend is saying Korea, ana say Thailand. Na unko hu say omu yi Ghanaian film. Ewo omu TV stations. Ye kan you chrome kasa. But e has say TV stations say wo chrome he nyina me yi bin free. Obiara e tree novelas. O me kan say bebre na e tree novelas. Inti anopa obe sorry ye tree novela. Ewia anajo ahomachi. At the same time kwa TV stations na kasa po up sponsors amom. Na ye de no kwa. Or they would even give you an air time. But munyi ni say bribi wo baby. Te say na wo kan bibi wo ho no mo a e bia sini twafwe mo ya omani nye ho. Bia na bribi na wo ho. There be sweetheart. Open production. Nipa na kwa akotwa. Let me be frank with you. Abusia, wo nya asasema mata kai. Enti Martha say abrofu movie na mudi twi ya hye omo ano no emwaye enti yenjai e wo say nya principles says 80% of content on TV should be Ghana made. Hey ya pabo mo bie wo ko ya pabo e wo Ghana ha ye be bo Nigeria fo nwom sa ko Nigeria na kwahwese ye bo Ghana nwom ha o ko pabo na ye omuti so omubo amachi dede anombo keke fosu a be no ye chale we don't like that song we don't like that song wa kopa ni e bo keke fosu anadwo ye de no na manfo obuofu obi akopa na ye bo samini Linda ensuo na emu na be she dem ma ye nda no me say chale we don't like that song master play some different song ni the video ashem. We are sick as a nation, I'm telling you. Ya bobodam. Everything I nyina yakwakotie bi e de abaye ti ensama Avraham ben Moshe oba edibetu edwa na ebionom Martha Ankoma akwakopiemu ewo eye Accra FM a ne ye no edidi nkomo bebre na nkomo twetwemu nom na ye bisa no asemi ya enam social media so say eye ampa se okan say eye Kumawood Movies no se binyansa enima na wo twe ni nsemu no na wo kasem Ghana hanum say na ankasa na yen na ya na ye pese se bi obi di enim be ye forma na say ye pese amanfo be kaka se twetwe bi e de afa ye ho ye nyina ye nhwe se wo man mu hanum say ya e wo se wo ma wo kasa ho ehia wo se wo kopiem e wo krobi ti se eye India ene Nigeria ne nasefo nam se bi unkodu ho no nkohu say omo eyi Ghanaian movie wo honom na so ba ye man mu hanum say dia Ghanaian movie no ye nyini bebreo Ubenwu se bia be call TV station bi mpo a wo mpo na wo ye Ghana ni mpo na wo twa movie na wo pesa wo call no mu ye no yes age se bia wo tu SK bi koto credit koyesei nanso omutumi kwa Ghpagetv se India for movie e de ba e ma yeyi e ma omo sa adane kasa no omo translate ye free bi se tree novela o se dende ni nyina ye no wa hanom sei empo ye ankasa ye de ni mpo na e wo sanke ye na ye promote ankasa e culture no ebusuan ye nye nemo me akwakofa obi de e de abebom eno na ye promote ensam no edoso na obaye Accra FM obehwie ni nyina edigu honom e ma ye nkwani nkwatie ni nsam eni chechemu a wode e ma asam ni bimbra Kenny Juma, thank you. Ke yes Sister Martha wan kasenti ya Kumawood. Wow, na mana ye ne ya. Ye betie bi Kojo kan. Kojo me wasem wate me obrefo bi am respect no. Kojo kwa kumenu like checheku Sramu, Checheku movie no. Yay. Checheku movie no. Oh, 6 match o Sramu. Yen na the whole Ghana. Yan go support Checheku. The whole Ghana. Yay. Meba, me just say. Me ko train flyer no. Me just say wa ha. Yay, Checheku movie. Thank you. Checheku movie na ye 19 1957. O premier movie no 6 March. Meye video na me the venue no ne
eyina to dwa mesramu ye nyina nko support Checheku small boy na waye ade na ono ankasa ne ho fa no Checheku after this movie o hwe na be adwen a na waye o YouTube na why ba se kode ato aso why obeye movie enye easy eka ti mesramu 6th March na Checheku premiere the movie 1957 why industry na ba form ye hune se obi pese o page ade na ye supporting Checheku that's it Checheku me fruit ba akwa me de ma woni Checheku wo ko interview na ye bisaw ko John Cancer Lenwen asem na ye bisaw any other movie we ya catch and pa chawo ye me na mo frame me interview mo bisa me masem o me ma problem and no mo di create watan no e di enti na oye presenter oye blogger wa frɛ kwaku menu a ko John Cancer din e be pe din wo o pe storyline wa frɛ ejako kwaku menu din be pe din wo o de me se da me ko interview a on be bo obi din no na beti de me ka kire presenter no mu bisa question ademo kon adewo tan no wa frɛ like interview like aba eye like ne comedy nti na frɛ like edi enti se wonye nipa boni ni a edi enti na like aba u bebi se ko John Cancer ho asem me se bloggers ne create sam to kwa no sa sebe bloggers dodo na nkasa mu lucky pa enti obi obi ni ntokwa o eye bloggers na ni create ntokwa no munni munyansa ba boni o muso di osuma se ni emedie ni nkrofo yire ya bloggers dem bloggers me say bloggers mo time beso se mo aya ache mo time beso social media na buy na nchai afi ni bi no muti game na se afi ni bi ti ase mo time beso nipa bonefo Checheku misrao wa bre papa ne wenya ba bi e kira Checheku wo ko interview na kwasi ampanyini bi e bisa wo bi different asem enkasa onipa ye bisa wo ne na asem akasa pe eye wo boss like asa ye ko fa wo bi ba kan sem pa acha mini ne camp mam musa me question ho ye bisa sa de no bi frɛ wa wankwa ka chen sem pa acha mi Checheku mi ye obi ba enti obi hia me a on frɛ me papa pene a meko me papa mpene a menko eye simple wa Checheku misrawo ombe create problem dia ma bloggers ni nye ombe create ntokwa e dia to ni obi ntem na omo asa fa kira san be gu ani mu ase na hwe wo yie wate e ma ne de ombe ba wakwa bro kira be ya wo body atoso na rasta yi gina so die guess ne be ba enye oba bia na de wodo ba obi bepe wahwe ase obi wa ya soma no wate Checheku di odun sabeke bia nyenhira wate wa bread odun sabeke bia nyenhira wate obi pia otekuku mu a odwen adwempone afa akoda Checheku ho no nyame bi wo ho abosom nyina ntua se nipa ne ka na akoda no koma de na che wate Checheku ko wanim wate go higher u movie no ye nyina be ba ho abe promote wate thank you ye ntie kojo menu akojo em say ya de ma kojo de ya ukasa ne no ani omu create wotan etu Kumawood Accra movie ene Kumasi movie ntem nti kojo Cancer te say Martha akasetia Kumawood no ode yaw ene be kasai beti ase ba kojo misraw oti asem a verify tie the full interview answer wa kasa enipa nye wate kojo asama bei obehu wadofo obehu watanfo kojo won de bi de yaw ye obi akwa se omo musika kwa won de bi de yaw ti kojo to bo wate asem ye betwem say Ghana asemba monkan me de ade bi ato Facebook TikTok me pa mo chew phone na me de ba live no phone na ndura makopai phone no me kwa yie I will tell you the painful truth. Ebina me de ya jabraja no ye madam for. I told him the painful truth. What dear me say a free sesi akono you will see a different and a change ajabraja. Na me ka me kira sa na me tie.
Eye nua ba Martha Ankoma eni Kojo cancer wen asem no ene ye be discuss. Asem no e wo court. I am not here to give the verdict. No, enyame. But the person must some suban Ghana for we ye nipa bone for what? Asamba Ghana ni nkonkwohwe full video no was started jeje. Ghana. Me say, maybe some question Facebook, TikTok, YouTube. Martha Ankoma, yes sister, me friend Martha Ankoma da Martha Ankoma. O kaseti Kumawood type yes. One kaseti Kumawood type no. Me train yes, one type. Say yes sister Martha. O kaseti Kumawood type yes. One kaseti Kumawood type no. Yes, obisi no. Obisi yes. Yes, ba yes aba. Okay, yanko obisi no. Yeah, Shata Vicky say no. Yeah, Nana say yes. Her Majesty Aisha say no. Yeah, Nana type yes idiom. Big 7. I say okay. Yeah, kwa ntempta mintu mbodi no. Okay, yes, no. Ti won say why confused. Maybe chire mu di see. What? Video na yes sister Martha. Ekoye no wo. TV station hono. Video no enduru 1 hour. Makohwe video ni nyina. Ghana for we ye nipa bonefo. What? Kojo cancel when. Ameka se bi kire. Kojo kopa Martha chew. What? Kojo the pewasem kojo cancel when. We your breath for what fem. What bre ansande we duru baby we duru no. Obi catch the Kojo. Say obey ye anka Kojo wanji ndi. Kojo cancel and when ba movie ni mo no ye hu no. Ye hu ntade a na hye no ne bra abrante ya bread ya beji din. Owo ne mfom so onye bofo. I am not here to defend him. But be somebody asem to him. Adwuma bi a competition wom. Obi entia. Adwuma bi a competition wom. Mehu sa manfo efre Kojo cancel le wen say oye nibiri ni oye abusianwe ene ensem a yasone ni nyina so yede ababegu monim aha aye Ghana Info TV eso adwuntire bi abese wo twawadwe no oba comment section ho a na wabejai e de ato wie so na wa like e de amaye na wa subscribe amadofo so enya bi ahwe midin na na akuakono di sika pa nyame hwra mo se da ne de nyina munya ye hodo na motaye channel yi echi mekram